Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inday basa ti Lucas kapitulo 6 versikulo 35 ken 36. Saan nakasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo kitdi dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti naimbag. Agpabulod kayo, ngam di yun namnamaan ang masupapakan kayo. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to ti gunggunayo, ket anak na kayto ti kangatuan. Tanaasi ti Dios kadagiti di makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakas. Masapol ang mga asi kayo akas kani amayo, amanang nga asi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pag-aasim, Sir Conrado, pautangan da kami kuma. Pagpaopera laang ni Mary nga anak ko. Agsakit ni Mary? Isumutlasan mo simsimrek. Uwan, sir. Kat ko natay doktor na akasapulan ang maoperada agos. Awan nga minan ti sabali ang mabalin nga sitgan mi, sir. Mabain ako ma. Nga, na kayo matidi nakamat ni Mary ang mabalin mi ang pagutangan. Nasingpet ni Mary akahirami. Ala, pautangan kayo. Kaya no may minto pasyaran ni Mary iji ospital, kadwakto ti asawa. Agyaman ak, sir. Agyaman ak, unay. Pinautangam ni Luning. Wen, nanang ni Mary akahira tayo dayjay. Amok ah. Amok dayjay abakat. Di na mo tagbayad iti utang na. Anya? Apay a pinautangam. Ket ado ti utang dagita nga agi na kanyak. Kano lang idinagkas advance ni Mary. Kalpasaan ang nagkas advance saanan asimsimrak. Ha? Idarom ko dagita nga agi na. Denggen nakpay nga minsak bay ngagsaw ka. Nasken ang maoperaan ni Mary. Pambardaman ang dayta. Oh. Dagita nga agi na. Malaksid ang nalaing da nga umutang. Nalaing dapay ngagpambar. Apay nga min nakasta ka kadakwada. Kat nagsingpat mo't ni Mary. Manuatawan nan ang nagtrabaho ka na tayo. Marwam dagitan nga agi na. Abuswan dati kinaanos mo kadakwada. Tila sa asawam. Patyan na, Kondrado. Saan dan amabayadan jem pautang mo kadakwada? Nalipatan dan dayay. Baligi ti operasyon kan ka, anak ko. Nakapsutak, mana. Gagangay ka no dayta. Ano san tabasit iti ospital? Taijay kan balay nga agpaimbag. Uwan, nanang. Nangalaan nyo nga iti kwarta. Anak, imutang ka ni Sir Conrado. Anya, Awan mo't sabali ang mabalin ang pagutangak. numamon dayta ni Ma'am Lani. Agungat manon. Ininutan ta abayadan. Apaman ang maimbagan ka, agsubli kang agtrabaho kadakwada, agingga ang makabayad ta. Man nakaawat ni Sir Conrado, nanang. Ni Ma'am Lani tinaungat. Saan nagpapautang dayjay? Saan na kaya't amaksayan ti kwartada? Mami, Daddy, Oo, Paul, iho. Umay kanta mangantayon. agar oray dagiti barkadak, Mami. Papanan nyo man ang kadagiti barkada maya. Di mo kat surwan no kasano apatarayan dagiti negosyo tayo. Day talamak Conrado, bayam ka di.
Kakaiso ng anak ta. Bayam nga enjoyin na tibiyag na. Thanks, Mami, ha. I love you. Ayun kayam iho. Adda ka di kwarta. Ay, awan nga ron, Mami. Okay. Ah. Intan ijay salas. Ah. I'll give you money. I love you, Mami. You're the best Mami ever. Inispoiled mo launay ni Paul. Kakaiso ng anak ta. Itad ko ti amin akayat na. Takas ta ti panagayat ti may sangay na. Gapo iti panang spoiled mo. Awanan ti kurso malmalpas na. Puro rugi. Drop out aka na yun. Kasanun to no awantan. Kasanun to na tumakder iti bukod na asaka. Kunrado, paghandarom ket din ti kotse. Maladaw akon iti panagsumbak. Kanuray sika. Maladaw kan iti business meeting mo. Biliba ka talaga kan nga, bro. Talaga di ka may ibusan iti kwarta. Imbagak matanggan ka. Maminsanak lang nga gibagak ni Mami. Mang tadadagos. Ay, kat dagasan ta nagiti tropa, ha. Sky's the limit man ang tiarak. Sure. Sakti makam mo. Pinartakan mo ito, di pa nagmayom. Kumpat ka, dude. Sa bagay, barbaro ti kotsem. Ay, sa anak ang makaturog. Kasanumat ngamin, nagkape kayo manan. Nagadong amin dagiti agkakarera alukan dita highway. Di mo aya mangag. Kasla di kay pala naruam kadagita. Wan, ngam kimaro damanan ita. Ay, saysayangan dalaang ti gasolina. Ni Nanang Mat, anak tibak ng dagita. Winangam kasanon no madisgrasya da. Di yun problema anday ta. Ingkay kit di maturugan. Katsikangay. Isagsaganak laang dagiti folder nga itugot ko yung bigat nanang. Sigurado abirukan kanyak da ito'y dagiti boss ko. Anak, talaga ka di akabaulamon di agtrabaho. Kunamot jay doktor ko amabalin ako nga trabaho. Manumot ngamin abulan nga daak laang diti o nagtibalay. Kan maysa, naskan nagtrabaho ako, nanang. Adda bayadak nga utang taken ni boss. Nasayat mat ta nagsublikan iti trabaho, Mary. Kasapulan, ma'am. Tadakkel ti utang ko kada kayo. Nasayat mat ta saan mo nalipatan. Maikisay ti inutang mo iti sweldom kada bulan. Mabalin ka di asaan kung maabuo ang makabulan asweldok ti maikisay, ma'am. Tapay katasanan. Kayat mo asawan, matawanan at tintin nagamjay utang mo. Ha, sana mabalin. Awan lang arod porsyentonan kas tapay lang ti bagam. Sige, ma'am. No, day tati kayat yo. Ibagbagak laang mo ti marikriknak. No, mabalin, di pagyamanak unay. Saan nga rod ang mabalin? Ala, agtrabaho kan. Oh, kumusta ka, Mary? Naimbagan kan? Uwan, sir. Katagyamanak ititulong yo. Di ka una agtrabaho itinadagsan. Tapnosan ka mabignat. Talaga naanos kayo, sir. Ni Ma'am Lani. Kasangsangpot ko pa'y laang itay nga inungtan ako na dagos. Anya? Inyunay-unay na ngamin kanyak ti utang mi. Buo ka no asweldok tinasgan nga ibayad ko iti makabulan. Makisarsarita ak ano mabalin. Uray kagudwa ko malaang, sir. Ala, takasaritak to ni madam mo. Narigat mo no pagbayad mo amin iti utang mo di sweldom. Di pa ikatawanan ti allowance mo. Uwan nga rod, sir. Kadwak pa'y mo't ni nanang ko. Diyan lang ka ba alam ti bayada, Mary? Uri manupay lang ti maikisay iti sweldo. Tapno adamot mabatikan ka. Agyamanak, sir. At akapay madlagayam dito isalas kat rabiin. Urayak ti anak ko. Awan pa ni Paul. Oh, makitam dayta. May saka nga ama. Ngam di mo pa'y amo no nakawidan ti anak mo wano saan. Siyak manan tinakita mo. Gaputa kurang ti panangipatag mo kin ni Paul. Anya ka din ti sasawam. No kasano ti panagayat mo ko ni Paul. Kastamot kanyak. Di mo pa'y amo abirukan.
Uray no saan ang nagawid o kailangan kan ka? Ala, umuna ako na maturo. Mami, I'm fine. Kabalak ni Magna, mapanidyo silid ko. Ay, nabartag ka manan, iho. Rinabi ikatilatan nga gawid ka, nabartag. Ni Mami, katuan lang da ito eh. Anya nga tanumapan ka pailang bakasyon iti Amerika. Diyan kaya tagsuli dyan, Mami. Oo, iho, aganat ka. Ay, nadandan ikan na itugmam. Di naklabsan, Paul. Mo ka nakita na. Daddy. Anyan da italangam. Rugrug itam lati bagbagim. Nagado at ato di tatakyag mo. Inarito sampay ti agong mo. Ni Daddy talaga. Dahil ti uso ita. Urnusam kumatibiyag mo. Di mo kumapir dyan gapo iti bisyo kuno barkada. Excuse me, sir. Ipapirma ko daytoy kada kayo. Wala, idisum di talamisaan, Mary. Subyamin ton madamdama. Uwan, sir. Iho, ibagakan ka daytoy. May salang ti biyag. Iswa di mo kumasayangan tinaited kan ka biyag. Nagkorni ka talaga, Daddy. What are you talking about? Nonsense. Nanang, nakita ko nga't laangan ni Paul. Di kakaiso na nga anak dagiti boss ko. Spoil ka no dahit nga anak da. Kasla adik ti langana, nanang. Panagkunak, agus usar day iti droga. Ay, kasta talaga tibak nang. Maaramid da amin akayat da. Kasanumat ngamin, basta dumawat iti kwarta ka ni mami na, ikan na adagos. Problema iti komunidad dagiti kakasta at tao. Sandan ang makatulong. Isudan ti agbalin a problema. Anya nga, Paul. Damdamagan ti tropa. Numatuloy tayo manan amapan agkarera inton rabi. Una, ngamnaskin ngagshot tayo pa eh. Pagpaturod. Ay, kat mo na. Kayat ti tropa da ita. Kaya na. Basta si kati agpasyat. Talagang ado. Awan ti parikot. Inikanak manin ni Mami iti kwartak. Gastusan tayong agragsak. O niya, nakasagana kan para iti karera? Una, Pards. Ayam, nakainom ka na sa akin. Okay ak lang, pare. May mahit ti kasturik nakta. Kaslada ka dyan langit. Nalalala. Masapol ang mga abak ka. Nasyak ti mga bak. Ikayagdanag. Agpainumak manan. Ibagam dayta, iti tropa. Mga baktan! Panagtomot kang ka. Ops. Uy! Pinaratakan pa eh! Una. Stop na sigurado ang mga bakta. Kaslag tuklo pa kasi nga. Paul! May tupatan! Nanang, anya day chay? Adat samot na aksidente. Mangayab tayo iti pulis, nanang. Mangayabkan. Tay nakitaan. No sa dino ti ayan ti na aksidente. Ay na, nagbayag mo tendag iti pulis. Ay, Nanang, ad papaarayat. Inakitaan. Arayatan da kami. Ada ka duwam? Gayam ko da ito eh. Nawanan ni Tipot. Ni Paul mo dayta. Uwan. Ang mapahinga mamam. Anak dagiti boss ko dayta. Naskan amay pakamo ka dagiti naganak na tinapasamak kan kuana. Ti anak ko. Kasi ti anak ko. Patib ka rin ti pakinakan mo. Kasta lang ti bagam. Kaslaawan dadan agam. Naka-ICU ni Paul ngam relax ka la dita. Agkararag ta. Asapay la kuma. Tamaispal ti anak ta. Italag ko iti Diyos ti amin. Tamok ngay sulang ti makatulong ita iti anak ta. Daddy. Mami. Paul anak ko. Ay na,
Agyaman nagsublimot lang ang tipuot mo. Mami. Daddy. Pakawanan na. Kadag tinagkurang kada kayo ko ni Mami. Amok. Ato tinaypay ko. Asakit tinakam kada kayo. Ala, tinapatag kita. Kat naispalkan. Iho. Amok. Ngayon karkararagan dag. Daddy. Mami. Ikarik. Ikakitipatag. Timay kadwagong taway. Tibiyag ko. Jak sayangan daytoy, Mami. Daddy. Naskan nga agyaman ta kadagiti agina. Ad American luning iti naramid apan ang tulong kini Paul. Dahil tamat ko matibagakin ka. Tano saan nagapu ka da ko ada. Saan kumaanay taray ti ospital da Paul kung ti barkada na. Ayabam ni Mary, isurot tayo idang agina iti panagpasyar tayo. Nayunan ta ti sweldo na. Kun ikanta iti kanayunan a benefits na. Nutulungam dagiti tattao a kagurguram, at damat agururay a parabor para ken ka. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.